Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve tabi'ihim ecmain. Elhamdülillah, şuşunday көркәм zamanlarda yaşayız. Allah subhanahu taala bizga bek ko'p mümkünlikler berdi. O'zining dinin tuturga da, din ilimlerini öğrenirge de. Lakin kızganışqa qarşı ko'p kishilar şuşu nimetlerinin qadrini bilmey. Bugün sizge inşallah söylep gitasi kela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinin kugundagi yaqti yıldızı bulgan Abu Hurayra ibn Sahr ad-Dawsi radıyallahu anhu degan bir sahabe turunda. Onun için ismi Abdü'ş-Şems bula, yani onun manası indi quyoshning quli degan so'z. Bu indi islom dinine kirgancha. Ham ol islom dinin o'zining qabila boshlig'i At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi radıyallahu anhu degan sahabe orqali qabul eta ham Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına bara. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra senin isming nechik bo'ladi deb. Tegese ayta Abdü'ş-Şems, quyoshning quli diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yok diye, belki seni Abdurrahman, yani şefkatlinin quli bo'larsan diye. Ham Abu Hurayra radıyallahu anhu ey Allah elchisi diye. Abu Hurayra onun qo'shamati bo'lar. Çünkü kichkina vaqtda onun belekigina pisi bo'lar, ularning bilan har doim endi o'ynaytirgan bo'lar. Shunga onun yashtilari ana Abu Hurayra, yani kichkina pisining otasi deb endi qo'shalar ana shuni qo'shamat. Ham endi şuşu qo'shamat anga birikib qola, shin ismi endi unutila, butun kishi anga şuşu qo'shamati bilan indasha boshlaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana Abu Hir, yani kichkina ota pisi bolasining otasi deb endi ism qo'shar. Abu Hurayra radıyallahu anhu ham indi Davs qabilasi 6-hijriy yilni Madinaga ko'shalar, hijrat qiladilar. Unda indi 80lab oila ko'chgan bo'lar. Ham ol shushu vaqtdan boshlab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'lgancha bir odimda qolmisha uning ortidan yuritirgan bo'lar. Ham shul xatli ko'p ilm talab eta, ilm ola turgan bo'lar. Shushu ilm olu sababli ol bek ko'p og'irliklarga sabır itatirgan bo'lar. Abu Hurayra'ning ishqina indi osharna rizqi bo'lmay. Chunki ol butun vaqtin, butun ahamiyatin ilm oluga beradi. Bir vaqt indi ol o'zi turunda silay, agar menga deya ochliq vaqtlari kuchayganda men biror sahabadan o'zim bilgan oyat turunda so'ray edim deya. Mening butun niyatim, butun umidim shusha sahaba radhiyallohu anhu meni o'zina yurtini olib ketib qo'noq etugina edi deya. Ham bir vaqt mening qursog'im ochdi, men endi ishim og'irtudan ishima tosh bayladim, ham yo'lga chiqib o'tirdim deya. Mening qarshidan Abu Bakr o'tib boray edi, men ondan oyat turunda so'radim. U javob berdi-da yo'lini davom etdi deya. Uyini chaqirmadi. Umar shulay o'tib boraydi, ondan so'radim deya, u javob berdi, ham yo'lini davom etdi deya, uyini chaqirmadi. Ham mening yonimdan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tib borganda meni ko'rdi, ham endi mening halimni angladi. Ayda Abu Hurayra ketdik deb o'zini chaqirdi. Biz uning uyina kirdik, ham ul uyinda bir soatda süt barlig'ini ko'rdi. Ham endi uy ahillaridan so'radi, bu süt sizda qaydan chiqqansiz deb. Ham endi uy ahillari aytdilar, ey Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam falan kishi ani senga ko'shtanashga deb olib keldi deb. Ham endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga murojaat eta, ey Abu Hurayra baraladi masjiddagi ashab-ı suffa degan kishilarni chaqirdi. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning endi masjidida bir turkum miskinlar, xayrchilar bo'lar. Ularning endi yasharlarına yerlarda bo'lmay, osharlarına rizqda bo'lmay, oqshalarda, mollarda, oilalarda bo'lmay. Mana shu miskinlarga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam endi har doim yordam etib turgan bo'lar. Ham bu yo'lida shusha bir soat sutni ular bilan bo'lishmoqchi bo'lar. Shuning uchun endi Abu Hurayrani jibara. Abu Hurayra endi ko'nglidan o'ylab qo'ya, bizga endi bu bir soat sut deya narsa ishlar endi bizning bilan deya. Ham endi lakin endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ana ishga jibargach, u shunda yo'nala. Abu Hurayra ayta, mening endi kayfim tushdi deya, mening butun tilagim deya shusha sutdan birgina yutum bo'lsa da ishib quvvatlanib edi deya. Kuch kirsin degan niyatgina bor edi deya. Ham men ketdim, kishilarni chaqirdim. Ular butunisida kelib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yonina kelib o'tirdilar. Ham Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam menga do'stlarimni siylarga qo'shdi deya. Men ularga butunisini da endi sut bo'lib berdim.
Бөтенесе сөт эчтеләр һәм Аллаһ илчесе әйтте: "Мин һәм син генә калдык бугай, эй Абу Хурайра" дип. Мин: "Әйе, эй Аллаһ илчесе, син дөрес әйттең" дидем. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә Абу Хурайрага: "Ич, эй Абу Хурайра" дип. Абу Хурайра юта һәм инде сөтне Пәйгамбәргә бирмәкче була. "Тагын ич" ди Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям. "Тагын ичтем" ди. Ул миңа "Тагын ич" дип әйтте ди. Һәм ул миңа шушы "Тагын ич" диюеннән туктамады, хәтта мин аңа: "Эй, сине хаклык белән безгә пәйгамбәр итеп җибәргән зат белән ант итәм, ягъни Аллаһ Тәала белән ант итәм, эй Аллаһ илчесе, минем йоторга урыным калмады" ди. Шушы сүзләрдән соң Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям елмаеп, калган сөтне ди үзе ичеп куйды ди. Һәм Абу Хурайра радиллаһу анһу бик менә шу хәйрислык белән гыйлемне ала торган була. Үҗәтлек белән ул гыйлемне таләп итә торган була. Зәйд ибн Сабит радиллаһу анһу монсы инде шулай ук Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям уммәтенең иң зур галимнәренең берсе риваят итеп калдырган. Бер вакыт без мәчеттә утыра идек, минем иптәшем һәм Абу Хурайра ди шөйләп дуга кылып ди. Безнең яныбызга Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям килеп чыкты һәм инде без туктап калдык ди. Ул безнең яныбызга килеп утырды һәм әйтте: "Эшегезне дәвам итегез" ди. Ягъни дуга кылуыгызны дәвам итегез ди. Һәм без инде иптәшем белән дуга кылдык. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям амин ди. Соңыннан инде Абу Хурайра дуга кылды ди. Эй Раббым, эй Аллаһ, мин иптәшләремнең дугаларына кушыламын һәм шуңа өстәп сорыйм, Раббым миңа онытылмый торган гыйлем бирсәң иде дип. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям амин дип әйтте. Эй Аллаһ, дугасын кабул ит дип әйтте. Һәм инде без дә инде ашыктык шушы дугага кушылырга. Эй Аллаһ, біз дә синнән сорыйбыз онытылмый торган гыйлем дип әйттек, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Даус кабиләсеннән булган бу егет сезне узды" дип. Чынлап та Абу Хурайра радиллаһу анһу бик күп файдалар калдырган кеше. Чынлап та аның инде мөселманнарга ул 1609дан артык хадис тапшырып калдыра, шундый зур мирас калдыра. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булгач, аның халифалары бер-бер артлы ислам дәүләтен зурайтып, киңәйтеп бардылар. Һәм инде мөселманнарга яңадан яңа ганимәт маллары керә торды. Һәм инде Абу Хурайра радиллаһу анһуга да шушы маллардан өлеш чыкты. Аның яшәргә җире барлыкка килде, аның гаиләсе барлыкка килде, аның мөмкинлекләре барлыкка килде. Һәм Абу Хурайра еш кына әйтә торган була: "Мин ятим булып үстем. Мин мискин булып хиҗрат кылдым. Хиҗрат кылгач көнлек ашау өчен мин бер хатынга хезмәт иттем" ди. Һәм Аллаһ Тәгаләгә мактаулар булсын ди, шушы хатынга ул мине өйләндерде ди. Динемне миңа терәк иткән һәм Абу Хурайраны кешеләргә имам иткән Аллаһ Тәгаләгә мактаулар булсын ди. Ягъни ул билгеле бер вакыт инде шушы шәһәр җитәкчесе булып тора. Ләкин инде менә шу дөньяви мал, дөньяви байлык дип әйтик инде аны бер ничек тә үзгәртмәде. Ул ничек тыйнак булып калган, шундый тыйнак булып калды да. Һәм инде Абу Хурайра радиллаһу анһу төннең беренче 3тән бире үткәч уяна торган булган һәм инде намаз укыган. Беренче 3тән бире үткәч ул хатынын уяткан һәм хатыны төннең уртасын намаз белән укыган. Соңыннан инде төннең икенче 3тән бире үткәч ул үзенең кызын уята торган булган һәм инде кызы торып төнне инде намаз укып бетерә торган булган. Шушлай итеп Абу Хурайра радиллаһу анһуның йортында төн буе гыйбадат кылу туктап тормаган. Аннан соң инде Абу Хурайра радиллаһу анһу шушы алган гыйлемнәрен ул кешеләргә җиткерә торган булган. Бер вакыт кешеләр базарда җыелып торгач, Абу Хурайра радиллаһу анһу кешеләрнең шушы базарда җыелуы белән килешмәгән һәм инде килгән: "Эй кешеләр ди, сез монда дөньяга чумгансыз, ә бит мәчеттә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның мирасын бүләләр ди. Барыгыз соңга калырсыз" ди. Һәм бөтен базардагы кеше чапты ди мәчеткә. Абу Хурайра буларны көтеп базарда калды. Тегеләр инде әйләнеп килгәч: "Эй Абу Хурайра, без анда бер нинди дә мирас бүлүче кешеләрне күрмәдек" дип әйтте. Һәм Абу Хурайра радиллаһу анһу сорый булардан: "Нәрсә күрдегез соң сез?" дип. Тегеләре әйтәләр: "Бер төркем кеше ди намаз укый, бер төркем кеше Коръан укый, бер төркем кеше бер-берсенә халал-харам мәсьәләләрен өйрәтеп утыра" ди. Һәм Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә: "Кайгы сезгә" ди. Менә шушы әйберләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның мирасы да инде ди. Чынлап та
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indi hadislerde ayta, bir gina peygamber de, bir gina ilşi de bir vakitte da bir tiyinde miras kaldırmadı diye. Alар miraska bartik ilimgine kaldırdılar diye. Şınlap da mına şuшы bizning ülüşübizge tigen iň zor miraslarının, iň zor böleklerinin birisi. Hem mına şuшы algan ilim ol gamelde şagıla dedik. Abu Hurayra radıyallahu anhu ol bik tıynak, bik izgilikli kişi bulup kaldı. Hem indi anın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isen vakitta okbar idi Enise'nin müşrike idi, İslam dinini kabul etmegen idi. Abu Hurayra bütün tırışlığın koydu, Enise İslam'a kelsin deyip. Lakin indi ansı her vakit indi inkar eteydi. Bir vakit Abu Hurayra indi ihlastan Enisine şuşu din bağanalarını, İslam bağanalarını anlatkaç, peygamberinin kim ikenligini anlatkaç, ol peygamber turunda bik naşar sözler ete. Hem Abu Hurayra radıyallahu anhu yılı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gide. Hem ol Allah ilçisine müracaat ete, ey Allah ilçisi, min eniyimni her vakit dinge ündedim. Bir vakitte da toktaptırmadım. Bugün de şuşu işimni işlegeç, ol min razı bulmay turgan sözler etti diye. Naşar sözler etti. Ey Allah elçisi dua kılsan idi, eniyimnin yüreğin Allah Rabbimiz dinge qarata eğlendirsin idi diye. Yani dinge hidayetke kundirsin idi diye. Hem Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dua kıla, ey Rabbim Abu Hurayra'nın enisin İslam'a odarsan idi diye. Hem Abu Hurayra qaytıp gitti. Qaytıp jitkende uyning eshigi tiratilgan idi diye. Hem min kirmekşi bildim, eniyim işten etti diye, urununda kal ey Abu Hurayra deyip. Hem su şiltiregen tavuş iştildi. Köpmedir vakit ötkenden soň ol kiyinip çıktı, hem şehadet kelimelerini etti. Şehadet kılamın ki Allah Teala'dan başka hiçbir gıйбadat kılınırga layıklı zat yok. Hem şehadet kılam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kulu hem ilçisi deyip. Hem Abu Hurayra radıyallahu anhu min de süyünüşten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına yılı yugurdum de. Hem anın yanına kelip kirgeç de ey Allah ilçisi sallallahu aleyhi ve sellem süyün Allah Teala senin duanı kabul etti deyip ettim. Hem gümür boyu Abu Hurayra radıyallahu anhu enisine qarata da izgilikli kişi bulup kala. İyilikler kıla, hem izgilikler kıla. Ol indi ешқына ayta turgan bulgan, her bir uçraşkan sayın. Ey eniyim, meni kichkina vaqtda tarbiyalaganing üçün Allah Teala sana qarata rahimli bulsun idi deb. Hem enisi de ana cevap etip, ey oğlum, qartlık günümde menga izgilik ko'rsatganing üçün Allah Teala o'zingga rahmatli, merhametli bulsaydı deb dua qila turgan bulgan. Hem ol mana shu tarbiyani kishilarga da jetkirgan. Bir vaqt Abu Hurayra radıyallahu anhuga iki kishi uchray, iki irat, birisi shuning ikkinchisidan qartroq bo'la, hem ol yashiragidan so'ray. Bu sening kiming bo'la deb. Tegese ayta, bu menim atiyim de. Hem Abu Hurayra radıyallahu anhu o'zining nasihatlarini ayta, bir vaqtda da atiyinga ismi bilan indashma, bir vaqtda da atiyingning oldindan borma, hem bir vaqtda da atiying o'tirgancha o'tirma de. Abu Hurayra radıyallahu anhu'nun kızı bir vaqt atisi yanına kela hem ayta, ey atiyim, kızlar meni o'rtilar. Atiying sening shahar jetakchisi, hem nishlab ol seni indi oltin bilan bezami deb. Abu Hurayra ayta, kızım ayt alarga atiyim o'tning issiligidan qo'rqa deb. Yani cehennem otunun issiligidan qo'rqa, shunga ol meni bezami deb aytirga qo'sha. Hem indi Abu Hurayra radıyallahu anhu uzoqqina yashay, hem o'lim to'shagina yig'ilgach ol yılay başlay. Kishilar so'raylar, ey Abu Hurayra, ne sababli yig'laysan deb. Abu Hurayra radıyallahu anhu ayta, meni sizning dunyogiz yig'latmaydi. Meni borasi yo'lning uzunligi, xastarlarning ozligi yig'latadi. Hem ol ayta, men yo'lning oxirida turam diye. Ol yo'l meni yoki jahannamga yoki jannatga kirtirdi. Ham men bilmayman qaysisini ilagashagimni de. Ham endi Alloh Rabbimiz mana shu o'zining to'g'ri qulun tavba etgan holda Alloh taolani maqtagan holda o'z huzuruna olib qo'ya. Alloh Rabbimiz mana shunday oxirlarni har barchalarga nasib eylesin. Ham endi ixlosdan ilm olirga her barchalarımızga da Rabbimiz nasip eylesin. Hem indi mana shu ilm bilan amal qilarga Alloh taala bizga jengil qilsin. Alhamdulillahi Rabbil alamin ve sallallahu taala ala khayri xalqihi Muhammadin ve ala alihi ve ashabihi ve tabi'ihim ecmaîn.